Anya laki din! Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Melissa. Awan anyaman na. Itulot ka takadata ato Siyak ti adalugan na. Amom, nagasa taklaunay, tasi ka tinagbalin na nobyak. Anya kalakit din aya. Bulaan nakman ngaminan. Pudno ti bagbagak. Bumabakakit din si Kaeldon. Nagadong ibagbagam dita. Kita dapat ilakad mi tigayim ko. Alawanan. Di ka makaururay, mat. Nagsasao ka dita. Kunamlan no asino ka, mat. Agpada talaang mat ang makiluglugan. Tagayim ko mat ni Melissa. Samay sa, business partners kami. Girlfriend ko mat ni Melissa. At dati karbangak itilugan na. Ala, husto daytan. Ang mga nonya pa'y ti papananti saritaan. Bumabakan Eldon, tadapay customer akasarita mi itigayim ko. Lugan mat ni Melissa dayjay. Wen, iso tinang itulod kanyak tatang. Aniya? Husto tinangagyo tatang. Intulod na tinobyak. Imbes asika ti mangitulod kan kwa na iti balay da. Si kakit ti itultulod ti babae dito yung balay. Anya kay lagi din aya tatang. Siyempre, iso tedda tilugan na. Agagat ka ngamin tapno makagatang ka iti uray motor laang no isaw. Nakababain ti kasta. Babae ito umay mangitultulod kan ka. Makitan to no adda ti mayat apagtrabahuan tatang. Ay, nagadudita. Talaga laang kit day. Asadot ka. Naladaw takit din. Makapasurong namin day dyan nga Eldon. Anusan ta nga urayan. Alas 3 ka nung agsasarita tayo. Pasol ti boyfriend mo, no apay naladaw ta. Nagpaitulot pa lang namin ni balay ta. Anya kalakit din aya, friend. Agkalma ka lang. Suruam namin tanobyo. Tapno muna mo tagdiskarte. Sana mang namnamaken ka. Kat isumat, friend. Kanayon kumat nga ibaga nga agaplay. Ngamdak sang gasat, tasaan mat ama pagasatan. Amangan no di na ngamin serious wen tagaplay. Wano saan? Amangan no kung kunanalaang tapno di mo ungtan. Adamat tan kan kwa na Anya ngamin tinakita mi tiri dyan lalaki aya. Apay nga inakluno pa'y laang. Diyak man mo, friend. Basta nariknak lang, nga da pa nagayat ko kan kwa na. Hello, Jenny, my loves. Ay, masuruna kun kan ka, Oh, anya man ang ti pakasaro na maya. Di ko nam kanya kat ag-date ta ita. Ay, wala niya. Nalipatak mo't nga agpaiso. Busy ak ngamin kahit. Kat, saan nga ro na matuloy ti date ta? Makitan to inton Lunes. I-text kan to. Ay, siguraduam lang. Ang mga napagkurayan naklang iti awan, Wen, di ka matanagan. Mapantanto manan mangan iti paborito ma restaurant. Urayak tayo ta. Wen, mala, agpakada nga rodan. Tane, at dapay tinapatag nga aramidag. Agteksaktogan ka no sa anak abisi. I love you. Sino man ang tikinasarita may ti cellphone mo? Ay, ni Melissa da tatang. Melissa? Di nakman ululbudan si Kaeldon. Anya kay lakid din aya tatang. Agrup-rupa ka di nga ulbod. Ay, amok ti boses ni Melissa. Iso masigurado kasana ni Melissa ti kinasarita may ti cellphone mo. Sino na jay? Babae manan? Ay, kwa tatang. Ay, panggasim man. Awan lang arodan ti makukwartam. Agkasta-kasta ka pa'y lang, man. Ay, sobra kayo umat kanyak tatang. Udno, man.
Eldon? Melissa. Papuskulo kun ati rupak. Idiritso mo, no anya ti ibagam. Tada customer minton madamdama. Ada ka di kwartam ang mabalin na mabulod? Kwarta manan? Di mo pa'y nabaybayadan ti binulod mo kanyak ideya. Talaga nga may nakasapulak ti kwarta. Sikalaan ti amo ka mabalin nga asitgak. An-anuam ti kwarta aya? At dalaang tinapataga pang usarak. Hanggang saan ko ang mabalin nga ibagakan ka noan niya. Manuti ka sa pulam? 10,000 ko man, adda. Anya? 10,000? Nagdakalan? No, awan. Oray 6,000 lang. Nakita ti kwarta nyawat mo ti dayo Eldon, friend. Buludan na ka no. Ti saludsod. Binayadan na ka ti kwarta inut utang na ken ka idi. Saan pa'y nga rod? Anya kalaki din na ya, friend. Di na pinabayadan ti sigod nga utang na. Nga pinautangan manan. Kasapulan na ka no ngamin. Dang nga ka mo. Pagkukwarta na kalaing dadya tao. Kaano ayang agnakam ka, friend? No umabutin iti mano arribo to utang na ken ka. Pautangam latta. Friend? San adakis agpautang? Ngam kasta klase ti tao. Ay, agpanunod kan, friend. Amangan no maitaren ka. Ay, agpanunod kan, friend. No ngay ibrig na ka, masingir mo pa yung arot. Awan ka diti dadumang in-order mo, Jenny? Awan, Eldon. Dayjay laangan. Sigurado ka? Mabsog ka nga ta. Ado mo ti serving da iti dayto yung restaurant Masapol ang mabsog ka. Tadapay ti papananta, kalpasan ti pananganta. Sa dino? Sa dino kumapay. Iti sigod da papapananta Ha? Katuwa na. Kaya't kuday ta. Adda ka di kwartan? Adda ka di pagbayad ta? Adda Umanay pa'y dito Adda ti emergency manik dito kunamsa. Agyaman ako na Jenny Inton maminsan tumanan. Wen. I-text kanto no kaano manan. Agawa ang nga ti agpalas tani inyat orasan. Mabiit lang tag-showerak pa biit. Agawa am nga roden anya lakit di matan. Wen, makauray ka di. Ay sus, pimudot man na nasigod ti ulong. Wan ta nakabaybayag kan tumot. Dapat tilakad ko inton madamdama. Di ka di matanagan. At dapat tinabati akwarta. At dantupay pang taksim inton madamdama. Apay nga ita kailangan nagawid si Kael down. Ha? Adda na pa nagtatang? Sa dino manad. Babae manad. Anya kalakit din. Ni tatang met. Basta awanag dito'y balay. Panunutan nyo latan babae mo ti makagapo. Am-amukan el down. Sa dino ko matidado mapapapanam. Kitawan mo ti trabaho. Ha? Ay, ko. Pangaasiyo man tatang, di nakringringan. Nabanbanugak, kasapulak ti ina na. Ay na, jak amo no anya klase ti kapanunutan ti addakan ka. Awanin ti gusto man iti salon. Makapagsarita tan iti nalapat Melissa. May papanitian niya ti bagamaya. Hagtugaw ka pa Dungag ka na yung bag. Tanapatig ti bakakin ka. Anya kalakit din aya, friend. Pagdanagan nakmatlaunay. Friend, ni Eldon ang boyfriend mo. Apay ni Eldon? Nakita nga dati babae akadwa na rimwari ti may sa hotel itay ang sapa. Anya? Ay, talaga babaero dahil ang boyfriend mo. No siyak ti si ka, isinam gid din.
Isumad lang nga pagbalin na kaalending. Day talagang mo't umutang ken ka tamo na. Di nanto may maramit ti mangsukon ken ka. Asino ti babaya ka, Duana? Daka mamo. Kita, data na. Adoy ti ladawan na. Ti awanan bain? Sika man laeng ang tipagdamaga, Christian. Anya ti damagan niyo, auntie. Pudno ka day, nga damanan babae day chay nga iltawn. Ay, win. Pudno, auntie. Siya ka mismo tinakakita. Kunak tumot. Iso adyak kayat day chay nga ildon para iti anak ko ka. Diya ka mo man. Nanya ti impakan na kini Melissa, auntie. May samo day ta Melissa. Uto-uto mga main. Amuyo ka di. Ano urunong ti utang ni Eldon ken kuana, auntie. Diya ka mo ti may papan iti day ta abanag. 1,000 lang ti amaw nga utang ni Eldon iti anak ka. Sigun kan Melissa, nabayadan na kanumutang. Ay! Nagulbot anak yun, auntie. Uray piso, awan pa tinabayadan na. Sigurado ang kati 40 manan ni Melissa ti ginastos na iti babae na idinaminsan ngal daw. Sigurado day tante. Agtugaw ka man tagsarita ta Melissa. May papanitian niya, nanang. Nadamag ka ti may papan iti nobyaw. Kat ti kayat ka, i-break mo day jay ababairaw. Ha? Diyak kayat amanugangan ti kasta klase ti lalaki anya. No kasta mo't lang tagbalin amanugang ka, ay uray saan kan amakias asawa. Kasano nga ro, damasingir ko dagiti utang na kanyak no i-break ko, nanang. I-break mo ngam ibagam tagbayad lata. Nagswerte mo tanda di ataaw, no thank you laang ti bayad na iti utang na kan ka. Friend, anyo tararamida? I-transfer ko lang ti listan dagiti utang ni Eldon. Tay pakitak ken kuana. Ano kasta? Agsinger ka nga rudan? Wen, husto kayo kaninana. Rupat kwarta day dya babaero. Umut-utang iti kwarta kanyak. Inton kwan, gastusan na para kadag iti babay na. Nangalalaan na mo ti kasta alain na. Spoil day dyan. Tunggal bumulod ngamin ken kakit. Ikamto matatakos. Sa baliitan, agsingira kun iti utang. Singirak ti kwarta na grigrigatak. May aday ta. Para makita no pangalana di kwarta gastusan na. Babaero awan kwarta na. Anya lagi di. Manunga yan, tinaornong nga utang na. Nasurok at 20,000, friend. Diyak pa'y nailista ti daduma. Ayaw, agasang man day ta. Ay, apo, nagdakilan day ta ay. Naimpaglangan ata nakapagpanunutak. Sayang agpaiso, no saan ko asingiran dagiti utang na kanya. Anyat araramidam dito balay, Melissa. Imayak, ta singirak ti bayad ti utang mo kanya. Anya? At to'y ti listahan. Ay di nakman rabaga na kasta, Melissa. Agbreak tamat langan. Saan akong nagpaluko iti lalaki akas kan kanya? Ay, pang-asim ata, di mo mataramidan ti kastoy kanya. Ti kunam ka di, kat jak amo a pinaghotelyo iti babaim ti kwarta nga inutang mo kanyak idinaminsan? Ay, sana po no day ta. Di ka naglibak, tada nakakita kada kayo. Agbayad ka kit di. Wano, kayat mo nga ipatarpulin ko ti panag-group-pro pa yo iti dayja babae. Ay, awanin tatang. Imbreak na ko ni Melissa. Ay, kung kudam Day tatiganaban ti tao nga awan makwarkwarta na. Babaero pa, yakaskan ka. Ay, tatang, tulungan ako ma. Ay,
no imbreak na kahustaon. Di mo ipilit ti bagay, kasi kamot lang tayan ti parikaw. Ay, kasano aglaan ngay tatang? Ay kagsapol ka na iti trabaho. Tapno mabayadan mo't lang ti adu nga utang mo. Tatang, Awan babain mo. Ay sus, sika ti mo't utang kini Melissa. Ay, sika pa'y mo't nga raw ti lalaki. awag kamot nga awag si ka Jenny. Nyalaki din aya. Tasi kapay ti makaungot ita. Idi pa'y napalabas nga aldaw nga urayak iti text mo. Anya ti kasapulam? Kwarta manen? Nalipatam ka ditiin karim kanya. Awanen, di mo namnamaan nga dati maitid ko kin ka akwarta. Anya? Agbreak tan, di na ko naawagan. Disturbo ka mat. Makapabannog tatang. Manungal dawon nga agtrab-trabaho ak. Ngamjak pa'y na kumpleto ti ibayad ko kini Melissa. Ita, ammo mong tirigat agsapol iti kwarta. Heartbroken lang aro din da tao. Mabannog pa'y mo't iti katatrabaho. Heartbroken mo ta sasawam dita. Sika ti babaero. Ita, ibaga ma-heartbroken ka? Ha! Kalukuan! Tatang, sipod pa'y idi. Jak marik na ti suportayo kanyak. Kasano ko maasuportaran ka? Kat kasta mo ti aramid mo. Mangibabain ka mat. Anak dak tatang, da kayo lang ti pamilyak. Kasta kayo pa'y. Uray anak ka, no kasta ti aramid mo. Talaga amakangag ka kanyak. Saan mo't nga ruda mabalin na suportarak ti kalukwam? Tatang, Biyag mo lang ti madadaol iti kasta nga aramidam. Ay, ala, agsagana ka kiti. Amangan kiti numaladaw kay ti trabaho. Doan yaman ti mapaspasama kiti biyag mo ita. Awan ti sabali apabasulam. No di ti bagimlaang. Laglagi pa, dagiti inaramid mo iti kalabas. Ha, saan ka nga ag-feeling pa-victim dita? Ha! Anya laki, dahin, aramidin tayo lang, no anya ti umnaw. Liklikan tayaw, ti anyaman asulisaw, amabalain amang itunda, iti pan nakadadaal ti biyag tayaw, kakamsat. Anya laki, dahin, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.